Bhí géir gháigá Cliath's Gaillimh le bua nuair thug raigear a chéile. Ní bhean nach tóg na fág dá Cliath ach ag brethirí ní raibh Gaillimh slánach an irid. Bhí brian tires ag Seán de Puir an Gaillimh don ceann seo. Dúis sa droscéal takethe féhrón ceart le bás Michael Lester Magnaniuv agus cuireann an uile ghine a ggóhrón inúil dá bhean an agus dá cheatar táisní. Luhinnig deasa séide, trastan na park in Eastmore and then Sean Bugler agus tá Council Stewart Harrison Tasdown Buaicphointí Erúpa de Bhaise. Annach it's Báisige Alex Gavin. Stachni Cillian McGuinness. Spás crothe ag siúd agus í tucaisteach go háling ar fad Yannick Catóig ag Cillian McGuinness. Tadra Coffig Burna Cmiad Súil John Maher sin ceann de bhór Gaillimh an Léinneamh, Scully Dylan McHugh, Finnerty an Classy Cúne. Rééis Bob Boulton Sonneige tucaisteach Yannick Catóig há sé sin nótála ar fad. McGuinness a teachtain is ró. Stachni Naila Callan agus rééis mar inche níro adain agus sin peinte anna bhrá eile ag Cillian McGuinness. An Gaillimh a dtíre críochnú go láidir. Paul Conroy. Techt féin Gownson ach tá Boyle fós a buinte seo. Scully dul an áde ach ní réidir leis ó an bhfuil cearáin. Cicéide go an Gaillimh. Well, what you know, agus an líróid fadaisteach, líróid tradiisiúnta ach cinnte dearnú fáil is dóilm go bheith Niall Scully a haring Ganzi, Sean O'Milchiran an sin agus cinnte dearfa cic pianas tá tuair sé seans go Gaillimh is. Táscud chudain freagra cartar sin. Sóra ag Hugh O'Sullivan agus Finnerty will kick in a killer. Well, Connus ná bhfuil cicéidecha an son lagach sa dráma a dtíorfá. Nis Paul Conroy agus Padra Coffig Burn agus tá sé a dul smacht. Nis tá sé siúta creta tá Jar Brennan a lár an éannig agus de hepigan. Tá an passion éirithe chótha agus dí léana sásta seasamh siar ná Gaillimh Black Léomhíle donisteach ar dúis. Tá cuideá méhisteach a stóilm. Brú teachtáh le ar an Gaillimh isteach tá son os a ciúnisteach McGuinness a díreagur deignach a chrathúil son. Ná hablib go paintige a le héad a feinte an chur le ceann an dalamh agus Seán O'Shea. Printed in Scone sin ag McGuinness agus níra sé de cheart ag an áíre an kick seo hóigeall. Meastú rá pinte geiste an sin ach printed in Scone fad ag McGuinness. An Gaillimh is a grúchás ceart Paul Conroy an Council orda eisteach díannig son an bhart. Morris Barrick son iad. Yeah, scored in Scone sin cévéad úr a bhfuil sé sin feici ein agus bhí an scór sin cinnte tastal. Maher a chrú an brisel ar na parke pás deas go Conroy agus tá sé an ána sin íana. Úpó Shellive don sco agus pochóid go sparach son an Gaillimh. Yeah, an ráta ibre thuspáin Darcy an sin le tíocht ar ais ionintach ar fad agus an achtaíocht atá tuspánta ag na himimiúirín seo inniuh. Well, Scully ar a dalamh a raibh teanga bháilinn sa le haig Liam Silk. Padra Coffig Burn. Bhís chun rá pointe agus dóilm gúil sé curach an bart le carta buí agus bhí carta dubhaige riimi sin. Leis an fear breise. Agus an fear is fear díomhar fada dolisteach McGuinness ar aigen chóil ar deirí hir tá cróla aigen sá agus nach ceann ciniúnacha. Yeah, agus an fear sin Con O'Callaghan a thug an pás ciniúnach sin go Cillian McGuinness. Déanann sin rud ceart tarníonn sin an cosantóir Jack Lynn in the shrón sin agus ní thugann McGuinness chance go Conor Flaherty. Brewer Gaillimh is. Finnerty réist. Sa chúin san Martin atá á leanúntin is. Cheasíocht a réist an deasóg a réist agus an scór a réist. Sin scóir din scóibhlí an cáimar rá an clásiíocht a thuspáinte an díhalbhún seo Daniel Flaherty agus an híon
agus ní drach imno ó merchant or charibe. The line noide and da in sláán go maisio dar vacha atá I bunk ach a roigradi Bishiralta. Cian Hernan and Council Buaicphointí an ord to get an a chuma sin ga chéad the count níos fearr ná chéile. Sean am bhfuil chiaráin gafachan tosig agus hastigan fellawig ach tá sí get Dylan McHugh. Buaicphointí ar fáilin so the Robert Finnerty tá sé sin out. Tá sé sin haar bar a bhliain. Scored in Scohin sin bí Robert Finnerty hí sé ag gíra an Euro den seo tuairdom an Euro de dúirt sé le Dylan McHugh agus an brat oráiste in sin an scór ó Finnerty agus é an sásta le sin in sin. Buaicphointí de bhar na ann tá banán nuafachta cá móthir na sá tá ceantas an cleist again tá an bhartaíonta ag an Gaillimh an sá. Huge relief. There's a real championship feel to this game. We knew it was massively important that we got the win, obviously trying to retain Division 1 status. So look, massive relief getting over the line. I would have been his company laugh at over the years, and look, my heart goes out to his wife and kids and his family here in Galway. Look, he was a brilliant guy for us at the club in Killearn. He's a well-known face. His voice is well-known all over the country. He brought so much joy to every household every Sunday with the Sunday game, and like he's just been a remarkable fella. It's heartbreaking, really sad to put into words.